pripravljam za jetrka. Ja. Luk, Ja, okej. Видно, как я знаю, где ты попал. А может, марафона? Ще є треба. Каша. Ты можешь репицу. Салік. Prvi se osjećate kao što je kod druge. No, Marijan, Opana. kam da ti danas puti s mašinom? Doj, No, vi svake teko cajta zadosta. Duma ni, ne? Tu je ni moja stvorke, duma ne.